sem ubenya osumpa dibre ubenya ubenya nina ubenya sompa TV tabane papini su sompa die ema ke fiapa Kwasia da denchemrenya kupon ayentu na numu drawa enenso wahwe so ama yasori dwonkupa bi so no siabo adehye yemamu nyina machi esanso mama kwaba enne June aye ohumumu bosome ne de dikan June 1 ena trade ampon ede yewura mu yi ensem asompa yensem twerefo ati won gu mu bura hesuo bu won mu abujan yi a wanum kutire ni nyina egu nkrata so wasamufo pene so owura tabo aten ato ne bo asemu ayi de ditie ena yede sumu na hyane so se ensem no etwa ne ho awasompa 106.5 FM kasa fidie so a eje ne ho sekere me na ewasante emantamu na sompa batan kase na amansan nyina etwe no eho eye sompa 93.1 wokumase afei Ayiko FM 100.9 eno so ewo Kumasi awaso moto petien wanu mo amowo eye Paris France abrochimemu so eso mu ewa danfo pa radio upiemu ewo takwa eye sompa 101.1 takrade eye sompa 103.3 tachiman eye sompa 106.1 sunyane eye sompa 98.9 afei nkranza franso asom ewo sompa 90.7 wanu mo amubutu do ma hinkro so wanam asom ewo sompa 101.3 afei wudi koda no babia FM stations akentra nwam apepian koma no eguo no eho wubeti yenka efri sompa 106.5 FM na wonso wat yenka efri ho afei Facebook no so yedamu live eya sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra na wonso wa like page no ahye so ama foforo so anya bi ahye wo wi awaje nkire no fato won ye makire emfa mawo YouTube no eye sompa FM live afei won mo eti ye ka every tuning radio eno so eye sompa 106.5 na wat ye ka free ho www.sompaonline.com website ya yesemufu apani adamenti ensem yi wakutire ni nyina poto kasem brofo ede yakogu wan mo abetimi akoken kan bie ama wate ase ensem a yede som ena enopai eni animu bi ene sei Ghana mampanini yewra John Dramani Mahama His Excellency what did thank you to ekopie mo ewo bono emantemu afe wo wieye ahafomantemu what did bi ekopie ho no mo a wani adehye akasa emunsam enam na eyempanimfo a wo mo so ye adwuma ewo mochire ahodo eno no ewo Ghana hanti Mortuary Workers Association womo kasase nkofo bi etwantro egu won so nti womo so abeyi wonam eho ano a yede munsam esom wo na enra ebeto jase nkofo bi a wonom tukwan ya wiemsen a wonom fa ye Passion Airline na omo free nkran ha ekopie mu ewo takrade no BBC ho empanimfo aba bekiremu na Gender Ministry no so wonom padwumadie bi ho ntoma Mame na momo lati wono so akasa wachechire mu dwumadie no womani so ade hununti a wonom de abebo azie ye betwa po atufa se okwade bresiam a wotu anese mogabum akopie mu ewo Donald Trump na saase so wosesese ni de enema a womo de enade na afei alomiye no wo be pejabo anim se twu enum nsam ye de besomo hyane so sensem pi ka yenim ho ena no pay Nana KJC Company Limited ekoba sempremo no adansie ne ma papa efie wonom aso yasene
enti no sa wo padansie ne ma cement iron rod o pe enado ahodo roofing sheet ahodo na kejasi ho na wasa wodi wani kire a secure sanitary pad oba abosome eso na nyankopon ye wadom no otua aka wo bemmo eno na wasa wode mo wanom so ebo ye chi dom ema abena badu adepa kwofie mesomwo. Ghana Mampenini Yera His Excellency John Dramani Mahama wada Ghana fuase ni nyina ne se afimpinu ene aduonu enai 2024 wajina mu eche na ni swade hunu ene mo che ye ne campaigns yahodo ye na nya asam kechoa na Ghana fo mutie ni sufre hu se baabi aduni de agisi wasanso beso manim na wasanso chinchim ni nkakra nkra ede mamunti nimpre nu suwa no mokwato aba ede yi no ese wa mampanini na afi mu January mu na ja o shafe na mu shaye enti no wabodwuma ni bia na efu aso se watete so ene yi levi ene de eka ka ho aba yi ni nyina afiri ho enti ehu akohia se Ghana ade hye manta makoma kudunsia ni nyina no wabeda mu ase enti dadada mu ase yo enti se ni de wone na mu awoda ase na nnura no okopie mu wobono afa wieye ahafomantemu wokopie mu ewo honom na wone mpanifo na nanom akira nkonwa ekasa na wo kire mu sei upie mu ahafomantemu a wonim se eba no kokoo pa dia empotam honom ye de bro wonom afi sede oman kokoo eho ebo ape ene nansen sede adehye ton wonom sase edi tu afom agudu obi wo wonom ase ane me ton me sase de magala mchefu ana access mosque minus ya menya sika botwo ntubo wanse kokoo pa sede aye fe no makọ dwiri ni nyina gu oman nso kokoo mpani se ni akiri bremu eno na tata kwahye adama wode besom ya kokoo kura oman mu nkakra nkra kwa me aponche breso a egusu kura ye mu enti na ni so ade hunu a wobie mu ewo ahafomantemu wode tu mpanifo anim se obehia asase na asase no be se eye 20,000 hectares ena wo hia sade be ya wode beboa ama kokoo adwuma no so etimi afantam pefra na wase wani kokoo boda adwuma ko no opani kase a woda wa no ora Randy Abe atwetwe ho komo ehun se wani munya asase yantam 200,000 hectares 200,000 hectares wani munya ewo ahafomantemu na wo mu didua kokoo a eno so ebeboa ama Ghana so ye kokoo no etimi agina na namu a wono so mpa kase etwetwe nkomo yi is national security, and together we will make Ghana self-sufficient in food production. Nananum, ladies and gentlemen, we will soon launch a Ghana labor export program. There are labor shortages in many countries across the world. We are negotiating with several of those countries to export some of our professionals to work on fixed-term contracts abroad. This will include agricultural workers, construction workers, electricians, welders, mechanics, health workers, chefs and caterers, drivers, machine operators, warehouse supervisors, among others. A contract has already been signed with one country for the export of 2,000 temporary workers. Young qualified people will be selected fairly from all the 16 regions of our country, including Ahafo. Plans are underway to revamp the collapsed cocoa sector. Incentives will be provided to our hard-working farmers to increase cocoa production. We aim to add 200,000 hectares of cocoa to Ghana's output in order to increase income of our farmers. And to cocoa farmers, the Cocoa Board Chief Executive has informed me that in August they will announce the new cocoa producer price. Nature say emo ebeye de ye pa entino osana August bosome no said ye Cocoa Board mpanifo bo abane a wo mu kire mu se kokoo bua no wan besanso apejam na eye kokoo akuafo nso moso masankwan eno achi no Ghana mampani ni yewra John Dramani Mahama ekoso ene nananom a wanom twahye aye ewa hafomantemo ekasa ya wo kire mu sei wo ye di obetumi bia se assembly members wanom so yebetua wanom kasomosmo honorable so no na wase wogusu a wone accountant general department no controller and accountant general department no twetwe ho komo sade be ya
assembly members said ye waka ye e won campaign messages 2024 ni mu no wo betimi afọ failure afen so se wo boa e ma eya hafomantam mu wonu mutimi duadua koku a eno so besi omo a wo mo fa se bua kwan so e di koku free ya man mu ekopie mu e wo bi ma so ekoton e ma oman yin so ye koku no top no eno so ni nyina eto atwa no so sei eno wo chire ne nsem mu e5. Ladies and gentlemen, we're also arranging with the Controller and Accountant General's Office to commence the payment of allowances to Assembly members. This will incentivize them to carry out their mandate effectively. And as I said a few days ago, and let me be clear about it, our nursing trainees and teacher trainees will also start receiving their allowances. The allowances will be paid monthly through the Accountant General's Department, and we shall pay them the arrears from January 2025 to the date that we start paying. Enti no na kire se ne de alawafo no mo so mo beda controller so. Enti ne se de ye tua wonu mo wo mo ye adwuma a wonu mo waso dada ne ka no. Sa da na mo so ye tua mo ka assembly members nso. Wono so ehon komotwetwe no eka ho ebia Ghana mampanini yewura His Excellency John Dramani Mahama kopie mu ewo ahafo mantamu a wode sansemi etu eja na mortuary workers wanom ekasa ye papa no mu eja wo mu ye adwuma ewo eye emukrabia se enkakra ode hye eto anase ogemu a wode ne bekwa akwahye esukotwe adakam na wonom adane no ene obekon de wo ma dress wa mu no kura hu a na wokura wani agekwa enti no bebre na eneja wonom kwa wo mo da hye wonom na opiemu wasante emantamu a mortuary workers ya wonom ho wo mo ekasa titirani edema wonom eye owura Ebenezer Mankwa na wone nsamtwerofo ehia kasa kire mu se enkofo bi gu wo manim ase wose nansan wo mo ho anom hu se social media no so wo wura bi kasa kire mu se ane wo mo a wo mo ya adwuma mo akira hodo no wo ba na se ye hwe obadi na efe na bibia ginagina so a sebi mpani manimu a wo mo timi ene oda yei ena mpanifo yi ti ye no se enim guase de emfata kani enti hwan pa na betimi ni sabio amu aye de nipa dasani ba ne bema eye enti no wo mo se sankofo ni gu wo manimu ase enti sese no wan kasa akire hu a empanisi ye yiwe ibone enti wan mo kasa akire mu se wo bibia da wo de wususu se wo ye adwuma e wo mo akire se mo akire man na wo de wusu wo bi de hia firi mu yayaya no obepa ne korabie na utimi se ne so sami ankoba no wo se mansa so wo evidence ya fabra anya sa wo no mo hwehwe sankofo no wo mo be ma ban ene wo no mo adi papa esanse wo no mo se adwuma no egu animase about Tindri, Oko social media, Oko TikTok, more issues, and semi few of them. But recently, about 2 weeks ago, and now OBDB about say, much attendance, you were and more at the hand. Sassam, you ever see a woman who crow, Tinipano, you so I should have you be now. What I have a sign, say, I know Krana, say, no credit, Emma, I any descent in this, and if you were no coin in a future, there is no way out of it, many will be a 7 way from I will be at the nti enya brepa se yenjai na nese we media resna we blogger even at all we co-worker kasa den be say do region ho na obetire ye bi esi ni nipa ho ye ya nti enru bi sa me na ho no ensembra e wo Ghana ha obi a ye bibia ho embra ho nti yen ya report ma police nti ya china ye ba hand no over police na police na agina embra kwan anu senior Ghana ra etie dansa ma go so no krebia eni se no kre wo a akono embra ho nti don fada sembra because untumi nka asema dasi na engu bi animasi achechedian sompani so pani moja dodo aye di nsuo ene fremu enti no said the mortuary workers association one of wasante mantemo won titina ni owura Ebenezer Mankwa ekasa ye no ena yada ne ekire e de ama wo no enti no wosesa nsam na nam no sebio eye nimguase nsam dododo a one mo akasa ne egu o madwuma no hufin afei one mo yire ene wo no mo magina so enwa se no mo huye wo mo nyan bi esan se sapa na te de a enti no mo hwehwe nkofo kro a won kakasa ensam wo ensam foforo mu no enra ena beto emontene ese wiemhyen bi a eno no eye Passion Airline wonom edia efrimu ewo enkran mantam ha sei ekọ akwakopie mu ewo takrade na ebra ne nam social media no so na ekire mu se etu anopa no be se de eba ye mu nsam na medi kan ka kire wi
wanum se etu anopa ne be se no nsia pa ho minute no aduo no ena wanum ehu se ene nam wiem frede se nani so na eye asi no wanum ya ne se pilot a wati ekire sa abre no eda wo mo ho ena wo mo sanso kosi yi ena passenyafo a na wanum ewo sa passion airline yimu a wo mo ekwafo na no pa na nko wo mo free headquarter kura de ni kire mu se eno sa passion airline no wo mo fu na sa na ashortie na wanum se adisuro ni hu kura ehye adehye mu entina enenamo a na krata edi kan ba ye no wo mu kire mu se etu anopa no enenam wiemu aye se de ekwa be se minute dunum ansa na wanum hu ya se wo mo passenyafo na se ma wo kan no wo mu yen se me se fu na asa enu nti ana pilot no esan so esan na chi a wo be si ye e wo kotoka wiemhyan gina bia e ma adehye no esisi ye ansa na wanum ehwe ho aye adwuma na ensam na nam sa no abefo tentan fidie so na passion airline adwuma kwa wanum ko hu yam se asamba ya munya abotre na monto mubu nkyire mu se de tie asam wani adanse enso panisi etwa bi nya de ye danse enti no wamo so de krata aba wamo sente sa se de krata no ene nanam social media no so no na passion airline fo so aba be kire mu wanum se wamo de bibia ye kama ewo wamo wiem hyan no ho ema apasenyafo fofo ni ade na wamo se eteki off enra anopa bese no nsia no epa ho minute no edunwotwe 6:18 in the morning na flight op 122 eteki off efrink na ha na ekwata kwade na wanum se bese minute no ensia na de oka eye ewiemhyan no ehunu se bibi nkoyie enti wohwa ewiemhyan na wo se bibi wanimu ayefra ne deck ne so no wo hu se wonya signal bi ewo so nti na nya de so obabubu nua si na so na wato akwantu ene so nti na wasan so edan ne ho ebepie mu ewo kotoka wiemhyan gina bia na wanum hwe adekoro na brenke enti se yekon so na ate a won se bibi brenke na wumie bibi on se bibi nkoyie enti no hu se bibi nkoyie enti no wane na wiem be se minute no be se 6 minutes no na osign na chi enti nya se de ade hye ka se be 15 minutes no na wo bre wo be si ye no so empanimfu a wo makwadare wo wiem hye adwuma ho ehweye ehu se bibia ye yie ansa na wanum ema passenyafo afo akọ na emom enye fuelio ene shorte ye wo mo si fuel an shorte enti mu amoka kasa trete sa no wanum si munyai passion life wona kasa yi na wanum say wo mo hwe ye hu se bibia aye kama no ene ja wanum esanso ma apassenyafo no efo ya wanum koi na wo se passion airline de wanum catch de hye say yenya wanum wa rehemu na wo mo gine yankwa ho wo mo gine yeyedie ho wanum papa na de ama yen enu nti ene ba sa na afenso wanum pa eye wo mo apassenyafo nyina achew wo mo tu kwan bre ne bra no a wo mo fo passion airline no wanum pa mo nyina mo chew say mo fa nche de ankoye bia mo nya menka esanse senka na deck no bibi brenke no ena nka eja wiemhyan pani a wakan se potoka se be fe ne pilot no wo bu nu asi na so ena wo ya nka bia ne enim de besi akira wanum so eba ye ebe kire ensemu abusuya sompa 106.5 FM kasa fidie so ni channel som se wo betumi adwan ne yen e wo Facebook no so eye sompa FM 106.5 Accra sompa 106.5 FM Accra na wo so wo adwan ne yen na wa like page no de amaye wi a wa hye so ama foforo so enya bi na asoya wanum na wo mo hwe emma na afi enkwada ye die mu nsem so wanum so kasa ewo ha na momu de yanyina so na ye wi aye de maame Agnes na momo Latin nsem no asomo na ye kan che na KJC Company Limited adansie ne ma papa efie ne ho upayo rodo percent na do aye de ebodan so na do aye de bubo pillars muma pillars ni tim ye strong o percent ya ye de twa eye bibia bi esi dan prasta na kama ema ne ye ya eye na KJC Company Limited ayi wase yan kan che se ne nsuo ne de ye de ye beto enti ne se enchance na bodan ne so no enya enframa jampantrudu be pagya na kwato baabi enti no brana na KJC niema tu dan ni so nyina ne mo so kama mfa ma ye de nkyɛnsen papa
ene bebo so de ama wo enkran ne ayikumase ubehu yan enkrobata ne doso 0204 535 040 0204 355 040 na secure sanitary pad so ba bosome so a nyakopon be ya adom ahira watuaka wotuaka na se start se eba ufura eye secure sanitary pad oba eno na wasa wode mo na wase wo first 3 days ne de ha ho kra de hiansa wo de besem wo de sa wayi ni mu a wo wanse bibia ye kama de ama wo anopa kwesi anwumire eba ya wese minti ene pe kwati na ewom nti ema epe se se ya tu aguso na wo kumase ene ne mpotem a ubenya bi etunido so puo mu pa na waje emeyi na woni empanifo akasa mu amu adum PZ Kwada so estate taxi station ho nyina no ubefre Mama Excellence Cosmetic Mama Excellence Cosmetics na woni wonom akasa wa 024 386 215 0243 862 158 na wonom ajoso na imedame ho basisi a na yede Mame Agnes na Momo Latte nensam a wonom ade atodwa no asomo Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Nanso ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on but double does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Ahinema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so dear. Wo mo ginemu ankasa. E was painted baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obi a ebechro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fo. Medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka sentina ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enu kretrodo yas herbal yas whitening and the yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababua munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new se me feel London ekwo US o na no kra wo kra fa me gba mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na ko jejesi ekwo
sempene mu de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de oh wo hye ho akoba mesi wo bodwuma kura sere kane no a na wodru US won so manfo bondin saa na eh papa US hakura de na no kojojesi company limited age ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada eba adansi ho niam de a obia se na na kojojesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa oh eye no kura pa a police station in Chenhua eh akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko obu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na na kododesi eye bemaba e wo dansi mu wato cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu koja free Akra we ka so depo ene pokrasi de no kwa to nchen a wosa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kwa da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road Femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. Ajibebia Ebusia ajibebia ampa yeto ansam no eso ewaso ya wonom na wo mo hye enkwada na afei ema eyediemu ensem so gender ministry no na panikase edema wonom eye mame Agnes Dr. na momo lati wonom apadwumadie bi ho choma womo atudi child care center wonom edidwumadie yi ehye so ana centers ya wonom abie nyina ne se beboa ma ama ema so One matimi aye adwuma ewo ahohare so one say ebeji enkwada efiri wa 0 years na sakwada mono kura bebi ngenge a yawo ne foforo akwesi mfie no emiensa sanse wo mu ni sesa enkwada no eka wofo ema ho a wo mu ntimi nya adwuma ahohare so enti wo mu biebie sa sentence no enti ne se uye owofo na oba efiri eye efie ba ko akwesi ba emiensa na afi kura no wo ne foforo a Wanam asonimu na nso watumi akwakwaya adwuma a won befa adwumayefo wone sompa kase etwetwe nkomoche butaya etechiri mefa akwenya weso na media da His Excellency John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana, and Her Excellency Professor Nana Jim Opoku Ajiman as the Vice President. Omwaye the needed support and encouragement for the ministry to fully realize the vision. The Nisradi Hono say ebebe mu say wo Nisradi Hono na wonya back in and say the needed support eyedin say ubeye nya opese wuye but waka train say omo pese omo refuse vulnerability. Na child care dey a major role becomes prominent and feature in the things that we do because enoni yenda achi if would make sure anani year who share with that inti senia attention I would be ma nkola no enu na be kire send how they turn up in future inti enne ye ba ye no na in fact when me buy my first meeting with management and I make a try to say me task you almost say omo yiri omo na within no time we get this thing. And what you know, Dr. Mame Agnes na momo late ene samchirofo twitwi nkomobio said ye wanom aye sentence yahodoa wanom eba behemu yie na etumi aboa no so no wo mototo sre eye mpanifo a wo be adwuma ho afei awofo a wanom de wo ma be abeja no so eno so wone sompa kase ye ekiremu esei pese ye kan say ye encourage obia it is not big enye bibia wo hia sika kese bi ansa na waye
we mentioned said the next place we are moving to encourage a speaker. Until after we have made the presentation to Right Honorable Speaker, no, yeah, Shekwan say you don't say Parliament so enya bibisa the public sector, private sector, obian kambom senya beya because women are in fact a major part of our workforce. And he said they are omuhia omu betimi aye fully present at the workplace to give of their best, no. Yentimi nya ebeya diamaye and so no so bawo especially when the child akwalano was special need na only attention na mamenity office the person can be your best worker or staff but the fact so nim say nani nifie onim how the child is being cared for no we will say nkakra na productive way no na bafem Openi kesiye ya wakasa ye eye openi a wono and oda gender children and social protection ministry no wada wano mama Dr. Agnes Namomo Lati ena wone sompa kase etwetwe sankomo na wonsam foforo mu no edu achifo ena ebo amanie metre wono mu a womo ewo Africa Education Watch openi kesiye a woye wono kwankyerefo eyowura Kofi Asare na wakasa kyeremu se ehu behia pa ese SHS yahodo no wono ebema akyerefo no kwan anase a headmaster for ntibire kesefo no yebema wonom kwan na emofra no ya sobrache anka yebetimi adesmese wonom every school wokora sanse wasa bofra bi wo honom a ni su ene ne banya wode dan na die e wo school ho no e wose ye na dikura no kwatena fie na sabio mpraduasa wo koba bie mu a afa wo kopie mu wo SHS yahodo a obedan suban papa di na die nti awura Kofi Asare e kasa ansemi NSA wose dansan upie mu e wasaraga SHS ya Islamic SHS ya no ho afa upie mu e wasokode SHS ya afi yi mu nko ano e kamia yese SHS yahodo a ewo eye Ghana ha se no makoma be sensia ena mu nkwada ekani no mu twituo ekani no mu twebrantan ekani na wo mu twegyan ekani na wo mu twepia wasesa suban no eye sumba bi a enya kora enti no enka education ministry no ema eye a school for tibere kesefo no yema wonom kwan na wo mu ntimi dismiss sankwada ne nyina free school ho na wonom emfa wo mu kate bone emesen kate papa eno na nke betumi aboa na owura Kofi Asare eno sompa kase yetwe nkomo kire mu se upie mu e wo solar SHS ya wo se adisuafo makomako be se aduasa ene yakwache wonom a na emra yade ato wone nhyehyeye yade ato solar SHS ni mu no wo mu do so wo mfa anya adwuma wo mu mfa obi asem anya hwe eno yetwe wonom aso wo ho a enu ti eho ebehia wodi sansemi atu dwa wo kwotro eto eye ne Twitter page enka ne na ye fan Twitter sisi ase X no wo kwotro sansemi eto ho no mpani kwanchefo edema Africa Education Watch owura Kofi Asare enso ensam no na narcotic control commission for so abamane wo so makopie mu ewo enkraha amasaman biaya ede kontranse na wanum say filling station bi ewo hono mo a eno no ede kontranse spirit filling station na wanum so munya nantiye ese gym yibi ewo hono no ase obi etonton sabi onubone ene adeade ewo honti wanum di ni ntantanu asa akoso enimu se ten na wanum so wo mkoye no wo mchi wura bi a wadi owura Elvis owusu yeboa ewo gym ho wono ani pani agem no yane dia afa nipa makomako nnum eka ne ho a wo nsa eso de mu na wo se nubone de bi what enubone ene ewupie mu bonsam tawa yi wo munya bi yira di wo munya bi afa di atro ho tiger yi wo munya ni nyina bi enubone ahodu a wonom ensa so munya sam ketwa asabre yi wo mode wonom akwakopie mu ewo eye posi atena ya wonom ekwakwohye na wo maboa man hwehwemu mapa atumi akwaso a narcotic control commission for so nakok wonom so abomu amane na yenyina yeso na yentu fankopie mu ewo obi man so a na owura Donald Trump United States of America eho ene yeko yenyina ye nim so owura yi wo betena akonya kase so bio ne second time wo ba ye die wo ba ne sare na de enya asam ketwa ene wo ka ne ho ani na amanfo yam hyehye wo mo wo ka ne ho ani na ebi sugu wo mo yam na sese de ode abebom foforo kora ene sei na nsem ho ene wo so wonya nanti yese wo de aluminium eye adwuma na fe steel eye adwuma on potamo se asede wo adwuma no egu no na wo se ne first time a wodi kan eba ye afimpinu ani aduonu afimpinu ni dunwotwe no 2018 no
wo pagya wanum enwumakuo nim eye steel workers no ene aluminium workers no wode eye mpagyamu be se wo hamu chichemu abupan aduonu emienu na 25% a wo so wo pagya mu no aboy ema eye adwumayefo impanimfo a wo mu biebie sa steel workers no factory ahodo no na afei aluminium factory ahodo ni nyina no impanimfo timi nya sketch etua workers ya wo fa wo no nyina eka na nansen asanwuma ne nkoso enti kwa enkoso no e wo so ye hu bibi enti wo se nyankopon ya adom adwum busumi a yesimu ya ne da to so nan e wukwa da di anim wo se wo pagyam akọ 25% to 50% enti no ni nyina ene se wo pagya buonim nyankopon ya adom wukwada na san hyehye no e hyase etimi adi dwuma na o se wone eye China empanimfo a wonom edi dwuma kankan wasi Japan mom na osi Japan womo Nippon Steel no na womo ni womo kambo mu na womo edi dwuma afi factories ahodo no ewo eye Trump na sase so a womo nyina hu se enema ekoyie eno na womo betumi aye hu yi a wonom hwe anim say 5,000 bonus US dollars and se wo pajamu sa 25 to 50% na steel workers any aluminium workers ya wonom ewo America sase so no wonom so ebetumi enya bie ede ato wonom ho a adwumayefo so ebasa womo ho ebe ha womo se ye employee womo a na eboa no so emu oduru sa na womo so ebenya sika kakra de ato wonom ata so abusia yina yeso na no sia bremu kase ya yede esomo no yemuni komu se epen se afei na waso wafidie no a ensemu a yede somo na no pay ebi NSA Owura Kofi Asare eye education opani kase a eba no Africa Education Watch ya wo ye wo kwankyerefo wakasa kire mu se ebraso se SHS ya hodo no tibre kese ya wo dada no ya famra ma wo mo enkwada eye asobrache a na ensem fata enyamra semu a enka yen dismiss wo mo nyi wo mo free school mu kura se tumi no wo se yen fama eye sa SHS mpanimfo eno na openi kase a wono so na wada gender ministry na no Mame Agnes Dr. Namo Molati won mo padwumade bi huntuma o se chat care center eno babeboa ema wo mo mesusha be se 0 to 3 years no wo mo so ya jeje wo mo am wo manya kwan akọ wo mo nyuma so Ghana mampani ni yewura John Dramani Mahama so kopie mo half mantamu a wadi etu dwa se 2,000 hectares of asase and obehia na wonom ede aye koko wo obi man so aye kopie mu no so Owura Donald Trump say steel any aluminium workers wo pagya wonom abuomu akọ so hamu nchichemu bese edu aduonu ekosi bese aduonu enum nsam so wo se wukua da di anim ya na wo hyase apagya mu ensempi eka ho na yede so mo hya no so se ensemi efai efri eye SOMPA 106.5 Accra epiemu asante emantemo na asante mantemo no batan no eye SOMPA 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 eno so butu Kumase a so mo peten ye wan mo wa Paris France abrochimemo efai ewo Adamfopa radio afei takrade fo so efai ewo SOMPA 101.1 takwa sofo efaye ewo 101.1 takrade so efaye ewo SOMPA 103.3 Tachiman ewo 106.1 Sunyane ewo 98.9 Enkranza so 90.7 na wo fa bi peten ye Domanso eye SOMPA 101.3 udikoda no sonso abusia ye damu live ewo ho a wote ye nka ba bia FM stations apepia koma no ewo no wote ye nka firi ho YouTube SOMPA FM live yetwa mu nyina puse Facebook SOMPA 106.5 FM Accra wonso wote yenka efiri ho www.sompaonline.com website ya isemufo penyo rata boate adama wakwitire ni nyina fotokasa mu brofo de akwakwagu no mu betumi akọ na wakenkan bi na Facebook messages kakra eba ye ko bensa pillar 2 wabaye na wose woma we wasi ko mensa pillar 2 dome kwa benya constituency wasi okay these two shall pass MPP will turn stronger yo yeda se okafa chema wuntumi ensensam no ho piaga so be my good morning teacher constitution we amoase wasi washa yen live ewo we amoase ewa asante emantamo wasi keep the fire burning greetings to honorable Mavis and Kansan Bwedu
and afe owura koka yo wanom edase Elizabeth Osei enso be my good morning was watching you live from Oyarefa ye da mo nyina mo ase mo share on Facebook no so chichi ni benchaye ye twa mo puse na keje si no sia brem kase ne ediso wadansie ne mapapa efie ene ho enti no kumase ne nkran aya na wapabi aso no na babo ma wodan no ate apo ese otepa afi bosome eso oba yakupon tua aka obemo omu a secure sanitary pad eno ene wo se wode mo ema so wo ho eto na o se obemu minti ene pe na ewom no pe kwati na ewom nti ebebo awo endpoint homeopathic clinic ho ne yaja yarehwe wanam edi infidie eni nro ano adene ena etu yade se hom na wo se eba ne bema mapa wo ema mofuma ni che endpoint homeopathic clinic ofi bema wodi bu ani na wo da eyesa ha adwene aya no wakone aboa na atumi agina bache na wo se aya na bema no mo prostate ni ntino busumi bia wasa wo check you se woni mu a endpoint se yan kan chante busumi bia akwa endpoint no mo check prostate no se hya se na toche mape na yatumi aboa ntem anya sa dache ye be sha okatita na edi asema ba 0244 867 068 na endpoint homeopathic clinic enyo so kuma se kronoma bo ahia ubehunya yi akra ha se shell signboard sprinters kwan so ena ubehunya yi hajia special local foods ena kwasie yi ubedidi eye hajia 24/7 oye adwuma entu frɛ no na wache no nya bi ni yi ampacho ukọ hajia ho a na udi wapa wache ni bi ni wadi ahade we nsa ye wache ne wache awache bi ede na adeni eye hajia special local foods ni kan for dia mo edie ni bi ato safi jollof rice konkonta peprensa akaw banku ni tilapia fufuo ene nkwan bia ebi elho ubehu haje akira kwan Facebook ye ho TikTok Instagram ye ho 0246 359 921 0246 359 921 frɛ na yen deliver aduane ni ba bia wo bia emfa emawo na wo a wo hwɛ yen ba bia nso ye da mo nyinaa mo ase me amegye bre ene adaje esom mo medini ABENA BADU ADEPA KWOFIE madase akra